MEEOIBAGI HAKCHANG KAYAT YAMNA MARU OIRIBA MITA ANA-AYEK YAORAKPA MATAMDA LAYENGNABA Anouba Makhalgi Khutlai ahum RIMS Hospital ki Department of Ophthalmology da HAPCHINDUNA ngarang RIMS ki Director Professor SUNIL SHARMA ngarang HANGDOKKHRE RIMS ki Department of Ophthalmology na sinduna pangthokiba thoram aduda vitrectomy machine, OCT, angioplex, amadi fundus camera, FFA and ICG machine sing adu maikum hangdoktuna department asida kusinaki. RIMS Hospital ke Medical Superintendent Professor N Sanjeev amadi department asigi head Y Chingswinganba YAORAKPA pangthokiba thoram aduda RIMS ke Director Professor G SUNIL SHARMA na hai Mid ki aruba laina lakpa matamda Manipuri ki wangmada refer tauba amadi layengba chatnariba asi koknaba Anouba machine ahum asi hapchinbani hariba machine sing asi Northeast Jet singda RIMS Hospital han-handa thambangamle machine sing asigi matengna mid ki manungda narakpa tongan-tongan makhalgi laina kaya layengbada amadi surgery tauba matamda aduki matik khudong chaba panglagani loinana postgraduate ki mahiroi singna research taubada machine sing asidagi kanaba kaya marung pangbangamlagani haina mahakna makhatana phongdokhi अखोई स्टडी की मतुंगना विट्रेक्टोमी सी अखोई गवर्नमेंट सेटअप तो लेतबदगी मपानदा याम तोइना अखोई पेशेंट सी रिफर तवे मींस फैसिलिटी नॉट अवेलेबल रिफर टू हायर सेंटर हैविंग व्हाट हम सी नहीं अदु सी लेर मतुंगदी अखोइना आई की केस याम अखोइना सर्जरी तो ngangune khali aduga अखोइना तौदोइसु फ्री ऑफ कॉस्ट अखोइ सिना चार्ज एक्स्ट्रा लेदो लेते अदुना पेशेंट याम एडवांटेज ओइगदब अखोइगी खुलाई अमनी अदुगा ऑलरेडी फाइगी मरो अदर देन द पेशेंट फैसिलिटी हाइजरगे कोई लेरिबा छात्र मया कोई पोस्ट ग्रेजुएट छात्र सिगमा फैसिलिटी अमा लेबदा कोई रिसर्च एक्टिविटी हेंगलकनी अदुगा खुलाय से अदि जगह दसु काहेन लेत्रिबनिना कोई लेरिबा छात्र सिंग सिदा यामना एडेड एडवांटेज अमा ओइगने थमजने